omosuati oyesega inokoro chisiaka na gwekora okorerare agote ingankalera ngateba lero tirikoruganya gitari daktari onyore tinkonyora mwana afadhali nibaki hapa, maana mimi nimekaa sana natafuta mtoto baada ya first born ambaye amemaliza zaidi ya miaka 10 akanakolera abuo gwekora no rochenjera kuna gweonchora omonyagitari akamuriori akamotebinga siuangalie mimi vizuri omonyagitari agotebi uone kama shida iko wapi, si wewe ni daktari agote inga liyo monyagitari aleko mobatenda agekora ngaga igwetenda bororo akabwata daktari ngaye nimesikia uchungu na ama etesa ko bwato mosacha akiri yo tugutena etwa doctor kama omwana omonyagitari daktari alimpatia mtoto wale bimwane bia ekibirigereti igagogete agothebinga mchungaji, hebu angalia huyu mtoto, si unaona hii kichwa kubwa ni ya madaktari egeisie kedagia kwa namba 1 ni sukuru wambate doctor ara bana bagise le bono taitebatiswe oyo neroya na chiete seroya getenge kora ne kesi bakanga mugwini kama taito endelele ngogorere soda kwangamba ile kasi bia ngosabanya oro mwana by the way na onyenta nyore tunkayerera ningeolewa na mwanaume loya omaye to chakire gochiesa na conscious yo mosache loya eroye karanga kende gyosi na ende nkeyo na ende igo motebirie kesi neli 20 akamotenge senjo kwanga okiringo sabanya oro mwana eroya tiganko echiribu 10 nkomente lie roya agosoka ubisiye roya akamuagi okolera ngai gwishiri pate roya akiri asale kiri akamoera roya omokungo na bakolete iga akanyora abana abatatu ono gagoteba batiswe na baramukane tinga bono ngomanyete na ende something funny baba ya hawa watoto tena anawafanya tu marafiki ile sasa ataki mtoto oma akororo rota otebio mugako yanga nchungu eti by the way doctor yankonye dalili kagwena oyekwan omosacha gako gambago sakanga you have really helped my wife maita konyotere nile na 10 doctor rigere boranga I wish ngwamanya na no moya no yo mwana ni cheko ete gako na gweto ginga muroko liyege ka omaete ga chire gara kangaini na nyora tama etingo motua bwate no yo gwe doctor ko gamba lakini abakungwa banenu ne bikone karata yo mokungwa imolelere ngai akili ni mbaya ni mingi ila tu niliambia huyu mwanamke kitu moja, usiwahi tamuka mbele ya mwanaume wako hata kama ako namna gani kwamba hao watoto walitoka wapi. Twebo kwa nabo siguo mosacha nege ndokia bete nkelinga gatebinga no batiswa na ende no tinde kwekera gwa kure amara bagwa matoyunga kwabeire moyo tenene no kumara sabe gitori gokoraki tori gokwana bono bogakera no arakora kwa busenda nga by the way esenka ya itonche biogete ya na doctor mbwate omokungu osaka gochimo inoge. This is a very dangerous woman. Yani ile jambo unafunza nataka kukusaidia ya kwamba hata kama uko na family handicap na onyago achire nke bwate chi challenge bunechi amaninga generations ukimwamini Mungu kabla upata watoto, piga magoti chini, omba Mungu aondoe kisirani ya damu. Watoto wako bado watapita abana abuna babako bekiota gete tigakogenda nata we yoko ba very chick asogo tricky your husband. Mwanamke huyu anakuwa jinsia ya namna hiyo. Nimetoka kwa huyo mwanamke wa kwanza ambaye tuliongea jana. Mwanamke wa pili anaitwa trophy wife. Trophy wife mkiale ere na nyuamu number 10, she has no problem. Ere se nyuamu na beku number 10 tabuga atiboko mu na wo mosacha ko nyuamu aiki 7 aiki 8 aiki 9 bege ntachete. She is there to satisfy her video life. Ege ntata geta sironga sio mosacho yabwate besa mosacho yobu yakororekana mosacho onande ndete na aba number 20. She has no problem. Hana shida. Na yeye anapenda sana wanaume ambayo wako vizuri kifedha na wanaume wanaonekana kuendelea katika maisha yao. Mwanamke mwingine anaitwa Worish wife. Worish wife, WHORISH
SH. Kwa wale ambao huwa wanapenda kuandika H, inamaanisha nini? She is practically sampling all the merry flock around. She goes igachete abasacha kuna gosambulia korukeras, yani omukungu oyo igagotunya no musacha oyo bisika igure getokia mogechiri na ende na bakomorwani obisi ali atakumetinga nkomoretera rugosoku no mukungu obwatembwe nkongu haoni haya, hakikasirika kama ni kitu ameambiwa juu ya mume wake ataweza complain mpaka watu wote soko msiba wakuje kuangalia gosomo gako ya muilanerie genta tatagetigo sengo mwaka arenge goko gwako muboringa kwangaka okongaka igoro nako borimo muromino ekwangaka atara mwaka gagote nakure arusi no ane chianga tebenga nchumororo musacha kongita yani akongita esengejo ya mwese komwao. Huyu mwanamke anakuwa hivi, ni dramatist wife ambaye ni mgumu, na tena usipokuwa careful vile unaishi na yeye. She's a woman who has a problem all the time with ya somo sacha oye igabwate achete gotwara many excess, yani agotwara nera basacha bange siko kwetani omusacha oye mono when financial omusacha kifedha amerudi chini. Mwanaume akiwa challenge kifedha, yani akero omusacha gosene business ya bwate gosega sia elire ta gotegerera ere straight yo connect network oligiri oyo ndo ranyale kwa mwachi pesa. Hiyo ndio tabia nyingine huyu mwanamke anakuwa nayo katika maisha yake anapoishi na mume wake. Kuna mwanamke mwingine hapa ambaye anaitwa Peter vindictive wife. Vindictive gumaninga kiare. Oyo no mokungu otanje tia bantu bamwe abo mosachoe. She is offended with the relatives, with the mother and the father-in-law. Her parent, he hates husband's family without even reason. Na wako nyora bangete esababu yeta yako bangira. Omokungu oyo igago takabere bweka no mosacho ye. Kachio mororaye ekero mosacha nyomire onyoro momuro na leta kobera na bantu bamwabo wakati ameoa. Ataruhusu tu kijana ndugu ya mzee wake akienda kwake siku 3 anapima network. Next anaharibu. Ana make sure ataki mtu akae karibu na mume wake. Kaso ira senyuamo tata getige togeko rokunga moiri gosengina goseise gosemo muromo asemo iseko mwaro tata getia na tingikora friend onye no ko bwaga tata getabe ko mosache moguko atara monere. Anataka mume wake peke yake, hataki mtu mwingine, anataka mweke kwa mfuko. Yani hata leta control yo mosache oye amorugere baragere barabuboka batale barabuboka bakore bito barabuboka egenta go sieka pi na bago create kero monte story yoko mokore ene migo chia somo sacha we uno bono yo momo muromu abo mosacha ako enda kumokwania ogenda bwie kora ekere kora ngakia teba agachaka kolera bedroom ogo akesi oko moteringa daddy babe, yani uwezi amini nimeshangaa ndugu yako ananiambia ati ananitaka ananipenda. Orocho momuroya kerako gulingana ni neringa momuromu abona ata eto mosubati oya nese omodauti ole ondoko beku omomuraka beku ase biashara motenere mpesa omosubati oya akagenda chida eko ibire chibesa chia mpesa akamago tebangana go kanima ntoko genda na momuromu abo ongacho momuro. Yani she can do anything to separate the family, kusimamisha familia wasikae karibu wakiwa pamoja kama watu ambao wanapendana. Mwanamke mwingine tabia yake anakuwa naye tunamuita shallow minded wife. A shallow minded wife ni mwanamke wa namna gani? Atafanya kitu chochote ambayo itamfanya akuwe comfortable. She can do anything that can make her to be comfortable katika maisha yake. Yeye hajali hata mume wake ambaye wanaishi na yeye. Hana haja asironga asiegwete ngere mbujali. Asironga asiegwete comfortable. Tachare ti omosacho oye tali na acha nere na nde tali go shugulikira family yaye igache tego snatch her best friends. Unabona basacha baba kungu baba de bale friends baye unabona go be friend yo mokungu bacha ina ogo chikoligere lyano nga omosacho oye bana agoseka buya ko buoyone mosacho oye bana akomokorere bintu buya ko buoyone egenta gokora igago pima network bale no mokungu oyo nkara muure to mosacha ine bwago twara omokungu oyo iga tagwanja konywa muno mosacho ogoro kuwe asra
buna abana aba muri abana baraye kiro bagotema ngatiga nkore gasiga egasi enke nyore chibesa igatagete omonto ore bia egento gekoro kunga chiasora ekine gento ngorusia asobogima bwaya iyo nayo apendi. Diabolical wife umokunguki oyo igakoro kunga a typical devil na bakoro. She's a typical devil. Kwa nini anaitwa kwamba she's a typical devil katika maisha yake? It is because of the wickedness ebintombi yabwata asobogima bwaye ambaye zinamfanya anaitwa kwamba ni mwanamke ambaye ni sawa na shetani. Tabia yake ni ya namna gani? Tabia ya mwanamke huyu ni kuaccomplish desires zake. Kwa mfano akiingia katika ndoa, target ya pimete gakonywa muno musacha tari arengereti konyorero musacha gusabana gose bamenyenere bakagote. Akiingia katika ndoa, kitu anapima ni networking ya pesa. Kama mwanaume ako na pesa, anampangia vizuri, mwanaume ana invest vizuri. Omusacha okomoikia alia esa akorire investment, kila kitu imekuwa vizuri, egentako mokorera nesabu yoko morusyo. Elinde binterio bimotigarere bimebiaye asobogima bwaye. Huyu mwanamke, hiyo ndio tabia anakuwa nayo katika maisha yake yote. A loud-mouthed wife. Mosubati bwajete ko igoro muno. Noro lioyo oyo no mokungu otari gotegerera the opinion ya mume wake. She doesn't want to listen to her husband. She doesn't take the opinion of her husband serious. Yaani kende ngeyo mosacha ara kwane busibwa ya motegerere. Hasobo bibabwa ya bwasi igacha yeto mosacha oye. Hasobo bibabwa ya bwasi igachete kwamerera no mosacha oye. Igachete ku embarrass, anapenda to embarrass the husband, mume wake hadharani. Kwa wakati mwingine anaweza kunyamasia mume wake bila sababu yoyote. Eyanere tabi omokungu oyo abwata asobogima bwaye. A vanity wife nere koro kungesire ikwini. Atagete kwerosia, atageta keruchi nkobi, atageta tebigunsumatiare. Akoro kunge public wife. Erega atagete forts korua sabantu bamo asagweta bamotebigeni gwe ibijore. Bamukumie barole bunesogete. She can spare a lot of money. She spends costly. Asoko liye bintu bikoro kunga bikoro kana buya bigere obongo bw'abantu bamororenga biyare, whether she is in the office, and she doesn't care about her kids and the husband. Takumeletia bana nabako nyora bana bae bakobeka puta lakini yereta akobeke gekoro tukerense libubiri. Nabako nyora bana bae batabwa atino ene siruali egiya lakini yerego ikabeke yanga ya 3000. Hiyo ndio tabia inakuwa ya huyu mwanamke anakuwa nayo, ambayo ni tabia ngumu sana katika maisha yake. Mwanamke mwingine nataka nisome tu kwa haraka wachache, sio wote, ndio niguse mwanaume mmoja leo, wawili kabla tumalize. Mwingine anaitwa ill-tempered wife. Eliyetadile monalete korokanga iron lady. Do you know the iron lady jina ni mbaya sana. Wakati mnasema iron lady, ninasikianga jina kama hili. Iron lady ni mtu ambaye anaitwa ill-tempered wife. Usifikirie ni jina nzuri tunapolitamuka na kulifurahia. Huyu mwanamke anaitwa Raging Fire. She pants. She's very angry. No monto kogechigwa. Kagechigwa gwoka bulo molero. Oyo mona agechigwa mokungu okoro kwayo ni lady eri mwanchete akaterio mogako yenga goko na gociorora. No tagete koro kinaboko koganyira. Akaumurera maguta bwokirie kebiriti bwetongi. Oire mokoro kayo ni lady gingo cha kogenda nkanyora naru oketu kiako gociorede ayo ni lady nkiogwesambera. Ngano mosacha okoraki no mosacha ongechia. Kwa hivyo mnaposema kwamba iron lady, tumia hili jina vizuri, kwa sababu mwanamke wa namna hii shikani inja. Oyo no mokungu orarengere yegentare ekiagere kerage chiri onye ne bintare gosibigo ko igwa kwa keregera sinya singa pa. Onye mosacha kwa manyata no mokungu buno yo be careful. Kage chiri na bara akire taliko gotembikende. Keno eno mwana etagende guchiana. Omokungu buno yo anaesa amua usiku achukue kisu akutunge na ukufe. Ndio huu ni mwanamke mgumu sana kuishi naye katika maisha yako,
kwa sababu tabia yake anapenda vita na anaweza kukutendea jambo baya katika maisha yako usipokuwa careful vile unaishi na yeye. Fashionista wife lero korokunga slay queen na inde igo banjete kubeka chi makeups, banjete kubeka chi skirt chi nyenge, banjete gotigara gose style gete, banjete kororekana in a way, banjete kwe paint with the colors and the lashes esababu yabone ringa wa attract abasacha. It is to attract men. Emonto yo mogale umuliki gwege tagweke gagoteba ngaki funika Kenya kinafaa kufunikwa. Egeta ile gotubwa getube. Kuna bone gentaba sacha bangete nseye korona no eko baroche iga. Egento bangete ni kuona pambacha za mwanamke. Mimi ninayewaambia ile nimewafanyisha wanaume seminar. Ukitaka mwanamke atupe network, wacha aone mapacha hizi za mwanamke ambazo ziko nje. Karo lile na abo mwana umuraga gutanta. Ekina kiekebe kenene. Na ndeke na kisa itani atumeire ko yeria bakungu abanga. Abasubati buna abakonyora begetaga sigati. Kakire amagasi bakaigoro. Lakini ndonyene kamisi teyo. Omosacho okorigereria magora ya kurumayaga epigipigi na bera mtu omeparaga. Hawa ndio wamefanya hata vijana wetu wengi wakakuwa tempted. Kwa nini wanafanya biashara za kuitana? Unajua niliposoma mwanamke wa kwanza ambaye alitumia makeup igakoro kunga Jezebel. She was a prostitute and a witch. Omosubati odole gwesoka iga no mosubati ochagete chiange chiesa chagete go chirosi igago tebanga gonta getaba kungu besoka babagetirianda paka basacha bako barigereria banyoranga chirongi chiabo barusirie mechibichirese yamago na bago teba igo yosorete chiange. Ningepata wakati ningekusomea bila anasema agotebanga sababu teyo mokungu wako beke yanga etagero mosacha atutera ngo chise igonta gete yango mokungu wako beko mosacha okoyerora erongi yatoka dawo karamborerio ingo gweso ko gweso no meno ko niga. Mwanamke huyu anakuwa kwa jinsi ya namna hiyo, kwa hivyo ndio maana anaitwa kwa jina hilo, na ni mwanamke ambayo ni wa ajabu sana katika maisha yake. Vitu anafanya unamshangaa sana katika maisha yake, na nikakuambia ameangusha watu wengi katika maisha yake. Yaani wengine tutaendelea siku ya kesho, ila tu kwa dakika zilizosalia ikiwezekana hatutaendelea, tutakuja kuendelea baadaye. Iganda kuana na basacha aba bakaigo elinde tomanya gukora litugo lya lero. Musacho mutangani igakoro kunga pachara husband. Wazee kaa ngangari na nyinyi tuwapata kidogo, maana tumegusia wanawake sana. Pachara husband anakuwa na tabia gani? These are men who love to do things on their own without consulting their wives. Abasacha abo okonyora gotaka bwekorere bintu agore togore mobweka mukaye tamanyeti abwateke obako gachachibesa mukaye tamanyeti agenderete kokora bintu gete mukaye tamanyeti. Omosacho yakomenya bune pachara lakini abwate mukaye agokore bintu as a single man hata kama akona mume wake. Na basacha buna ababange na bubali bagokwa chibibo chiabo na chiroji chia kwa utia babwati, kwa sababu hawataki kuambia mtu, hawataki kuambia hata mtoto wake. Yani hata kwa noyene gwiri mbali wochi bali ike na rocho mosacho yo mole ko kolega sio gukumi, lakini yana na lengo mosani one na lengo manyora motevi antevi nganje koleta investment chiane, lakini mtu ambaye sitaki ajue mambo yangu ni mwanamke. Nikamwambia na ikiwa utakufa ghafla nani atakula hizi vitu? Ati haina shida, ninajua nikiambia huyu mwanamke, unajua ukiambia mwanamke wenda ara base kuna kutangaza na akorire bintu ena karua na 2 days kiko manyora ntiraga ntabinga na akure torigo nkonya inchumo sabera kanga keresi no tuko bogimanga mambia ebatise mokora gosororo ka kindige yo morandi abatise tinkumuneta chiri ebyo musani ona akwata batise tokamoya roche to koirana taigeti kobeka bintu bya byaga sigo kwana ndagera jare gwetaga emego chinyomba agachete Nairobi na togo kwana iga igokorigereria abana bae bakanarera amariga ekaseni yaye nero yamanyete friend yayo momura punakwa akagenda agachange amarieta y'inyomba chi na bwate binta begete sike binge lero iga abana bae no mokungu na konda bao kora ya shilingi 100 bamanya kuragira, na mwanaume alikuwa na vitu kubwa ambayo simepotea. Wanaume saa zingine
kuwa na mtu ambaye unamwamini, usiamini kasini yako wala ndugu yako. Oyo monaro mosani America mosacho bwatwe na corona soboka ekiagera muromo ngabona Roma ete investment yaye amenunua shamba Nairobi, Kitale, kila mahali. Kitu ilifanyika ni ya kwamba iliba mulaba mwabo bayigunga agabe kile rumu ali America bono aganyire gosenabe gosetari ko babeke oxygen bagachange kile gento bakenyomba agachete ngongi bakebagira. Lakini yomanya tento gyo kumia aromo kungu akalera bobenga nati gwo mobora kamusaja tandikirete kende manyete arato gasabanga nyasaole moyo takwa umaete takwa kaboka utasema days kagocha bamura bamwe abo berikirete bintu bagakora nari achite ko ngainia agatransfer akeregeta akalikira abana baye na mokaya. Ninawaelewa nyinyi hapa nyuma. Ukitaka kusaidika katika maisha yako ni ya kwamba ambia mke wako vitu zako saa zingine. They love to hang with their friends rather than their wives. Ege neto mosadi ko bwa mokai. Bwaye igago chabune visitor. Lakini abasari na bwago spend chibesa na barafu. Anaweza ingia kwa hoteli na marafiki. Awalipie chakula ya 2,000. Lakini akifika kwake aitishwe sukari kilo 1. Ngoko bwago tebanga tibu atiresa. Na bamora nyungwa. Lakini abasari wanakula pesa yake vizuri kuliko familia yake. Yaani yeye anajifanya kwamba hana mwanamke wakati angali ako na mwanamke. Huyu mwanaume kuwe careful sana na yeye. Ni mwanaume ambaye ni wa ajabu. Hapendi familia yake. Lakini tigango tebi gomo gako. Mosacha buno yera wako nyoreso gate buja. Ako expensively dressed. Lakini ukiangalia mke wake oligera limoka yalinganisha akobeka anoba kongo kingira byaro mokungu ekyokwa kwanyora basanja bayeta bakungu banda bayisege batato na bero bereti umukaye nere bale semulebu kiama akoba matange style nere mwaleta lero moche motige gose motokonye abantu goche gotiga bale gochia matanga kiaba ngakera omoiseke aterere no mosacho oye na bacha ko muhiko rumagere na ndo mosacho oye kiagera ale tia isieto motu ando sabali kondo tebanga niche na nyombe to moise ko kabere ya yatali oyo kabere oyo gatatole bano igo gako bori omukungu bosi bwa bano elieta na nyombe ta sipora na alisi etisha tigenge oko bugange gesibao ne sigati abege mukungu no ara abantu baligereria paka babeka magisi paka batebanga gakie moise ko yorengo muyaiga umosata na ero ya chiete iga kakie umosibati ona bacha ndegete. Mwanaume kama huyu umwaibisha mke wake sana, na munikubalie niongee wawili tu. Acidic husband omosacho ole acid yere mosacho njera kie. These are the men who bury like acid, always angry na abasacha. Sijui nani anadisimia nasima ama inaenda mate na bonda kuana no monu wa husband omosacho oyo ga kobera bune acid kage chiu na kiakoro kerunge acid yaani iga kobera ekerage chiu enjera akori ati ebwenda bwatene ringa gokonyora koneterioka age chiri korugwa kiete bakaboirete oisa konyore sumaeli omosacho oyo orayerora rimo usenenga kiye Christmas ere yina ere bwatene mtu ambaye ukasirika kila wakati. He is always violent, a dictator and domineering. Hapendi kumusikiliza mke wake. Mokungu ta ko suggestion. Ale atege ntonga ko motebia lenga ga kinche narora. Chibese jitwanya ora ga kiche pona. Si utale gwaja to talia yo gotebi. Na nya gotebi ugesangi borwa. Na ya kumetio gocha kongambira. Jadi gago bail like an acid. Hapendi kuambiwa. Igare dictator. Na ino ko nyora ga ma etengere ga manyete ko ikaro getuo omogaka ole complete omogaka maete keregere bora na bako nyora go mosacha budoyo eisa ko banga mokayo rualile mwana mukamekuwa mgonjwa. Huyu mwanaume anajipenda sana, he wants to be taken care of, lakini hataki kuwa na haja na familia yake. Goko igwago teba onyenengo ke kobeka mbagena na bana mbali ebike goko igwago teba ngaki mimi munikarangie ile mayai special. Igoma gena yabera karangirwa rigweke kiagerere no mugaka. Echa eranyu abana banywero gold. Ere gata gete bito bile special bio kasare lakini ajari watoto wake wala familia yake.
tabia ingine anakuwa nayo ni dictator na gote bigo tuliko kwana igago gote inga period na ilo kodi ogendere ko mwamiriri na rocho mosacho yo more ya acidic husband kero moka yagendere ko mwame matege ndakore igokora ko ngirane akabogori omokungu akabeka ile kagaturungo bagujimata akaruto akaira yani abwa tobororo bobe na bale igembwe yaye ale moody. She has moods that change very quickly. Bad tempered, they can even na baba go sinikoliso ni asegendo kerege sirini asobo bimabwaye. A slave husband no more such who feel to be treated like a king. Yani kwa familia yeye anataka kuwa treated like a king kila wakati. They treat their wives like slaves. They like their wives baba korere bintu gete ngibiri bamo mwaba monaleti. Oye mamu mwabo me umonaleti ngachinge ni chiko yekuno monye chialie gugo woko iwago tebanga chisaga kuona chiko be kumabuta. Beri chinge ni no monye chike torage. Karangwa neri omukungu inga musacha kigwatiga ni. Oko iwago tebanga mamu maeta analetega. Akomare chimokaye nebirengere bibiekere mamu mwabale kuba manage. Na baba nyaro musacha oyo amenyetera mokaye igo. They don't like to be called their first names. Omo kugwa kore mistake. Kosenege tata gete. Amorangeri nga James. Na bana agende sobe marobe. Tari korangeri gulieta. Bana okonya romo kugwa tikolmaiga na rocho yonda kugwa ti musacha oyenga. Aye. Yani akomo minyokie kiara ta korangeri elieta aye para na bange. Paka chamo ikere kiagera ta korangeri elieta okorangeri elieta okorire kebegia sakara leo. Bali korangeri kumalieta abo. Ine ere bubabwate. They are too traditional. Yani ebago tebanga ki igo banchete ebikoro asoko menya kwabo mbatageti komenya una bantu bale boronge. General husband no mosacho go feel likero mokungu. Who care for any woman? They give money to other women but not their wives. They have more female friends here sijisimi chiabo kobuwa bakungu babo. Yani omukungu isikerete manina rocho yomo mukungu otenga gakire rotibu atino na mabutango weka chingeni. Ngai wo mosacho ina ile banchete ko weko monwe slide tangi enchirage. By the way, anyway, tiganko enia tatu chirare no ragora mabuta. Lakini ogende mwaya kimabuta ngerita iyo bago pima ya 2020. Lakini para gago fire likero mukungu. Achare tikero mukungu. Atagete ko gogi ancheta bakungu na ene simbiaye chinambora nyone chiningaga chete de chia bakungu tali chia mokaye gotatiga bakungu bande. Umusacha bwo muhari pastor tebigwa nere linde nkore igakoro kunga baby husband. These are the men who are like parasites. They are responsible and childish. Yani umusacha nyomete lakini onga omwana asomo babgai. Tata getiko risoninga nimbwato mwana nata ete skuru mwana nata erange kengwerere no ara gwikara se kerogo igoro gako bori gukende mama nani ngakibaro to gokoreke mama nani yani yango mwana wa Eliza man who is called a husband ebwenda bwatere ringa. They cannot make decisions without asking their mothers or relatives. Agwa kera ngino mobolinga umaite na achira na nyori romo kungu okorire ngakibona mama ngokora. Moise ko mwabako bolingo maite na achira mokungu yo manyete tino chinga ncherangira nere buya ena achire nganga kyo chibona ngokora mokungu. Umusacha buno yakoro kwe baby husband ekyaro takere kugamba mangana ayo manyene okore egento keringa kende gyose gekogenda wrong. They rush to their parents, they discuss their wives bachete kugamba bakungu babo n'abantu bamwabo. Umusacha who is a king, you tackle your problems alone with your wife. Tali ko ngori mokungu ocha ge ko mogenda gendi igogo ikarasa properly une king otebio mokungu kwa lete tenga kamu here the city here chaka ko bolinga lakini why this and that karu instructions motebi ngaki buona onye na nyore ruo masikani to kore neke tali ogenda obekere barasa onyo mokungu okore bono ngai kwa motige gosenga yao ya eli
omaye gocha bono na machibu aire nga bono gochaka rero na tebire na ndo ba to isa gokorabo ekera kiagerira abakungu abange basali settings cia basacha ina basoranga gakimo sario bongo erinde bono abakungu bateba ngatiga ngende murigerie riogo mokanyakire ki bono tari kongambira bantu baenda kurigika kababa agemine tinga kahaba sacha baina mariogo baba machara to sario bongo mwo sacha Nyasaye atongete. Hata kama kuna shida kama hii, omba Mungu atasimama. Nikabale go onchokera omone na ba uchore elindo be safe. Lakini to genda kurigie riogo na gosoro ile musalia basacha bayaba yale romba mu atimani udimai reasoning. Igo bara kerete. Bamura barenge boronga akiri ya sare kire chigwa ya chisaregete. Settings cio bongo chiyo. Bona kwa nyoro musacha ule gokore binto akili hakuna. Jamani, ninaomba kwamba msiharibu akili ya mwanaume hata kama amekukosea kama mwanamke. Ekiagera gako gechio mokungu mono mekero musacha tigago tebiga na akorire basa terena ekero musacha tigago koje boro marogo banku aneke gusi. Kama kuna dhambi kubwa utamfanyia mke wako, ni kuenda kudiscuss mke wako nje bila yeye kujua. Togendo chikugamba mukao siko yenyo ama eno nye kebekerekere nura akorera mukao no kogenda kumugamba yaseri gosa akorire omusacha bodio chikugamba lakini omusacha chikugamba mukao musacha oikaranza koleta mukao kumugamba bono rende na benga ngo mukungu yitaiya sobugima bwao. Kwanza mama ambaye amezaa watoto wako, usiongee juu ya mama mke wako. Keti chini, ongea mpaka muelewane. Tigano eno gochiega asi lutobo kombezere chibuti so bedroom mo ikaranza otweli hours mpaka muigwana. Ekila kigekoro kinga juara machua mani in marriage. Kwa hivyo Mungu akitupende kana mbole ya basacha abunge kereme chando ya rulile ngogo tebinyoko. Osemwise komino oseno masali ba bande mwirira basacha basali bama gotelie mokungu yo kweneneire teto yobe. Ongeza ingine. Tigyo mokungu na ezi ka beke rumo. Ngosa musole me huko ila na mainata iyo. Ngosa museme huko gojinyombozi be. Oyo mana ntabina pasa. Ekera gambigwa gasoka na kumiri kororo musacha ono ko ila no sibete chambenda. Yasibete uno mokungu ero jigoji magana. To ila na go sibete ero jimagana. Ongea muelewane na mke wako kama kuna shida. Hakuna familia ambayo haina shida, na kwa njia ya namna hiyo mtasolve na maisha yataendelea, na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Get the point. Take a step forward.